Thank 감사. 다른 기념도 시가 페버딩에 참을까 수시기. What did you say? Gila, I didn't tell you that. Okay. Gila, you are speaking quietly. All right. Okay, let's talk about it. Okay. Say, tell, speak, talk. 다른 건조 디시기 개발디 직시인데라 델라 용서 말에 건조 델라 망부체 먼저 진단하는 거라. Okay, let's go. 다른 기념도 시가 페버딩에 깨르도 참을을 가서 쉬기에 공기 년동 춘주드나 링이 속에 시게 중요라 미시기 주바 소소소소 신앙라 셰발라발레디라 책소소소소 피주치소라 당보 What did you say? I didn't tell you that. You are speaking quietly. Let's talk about it. Ra say tell talk speak dishi nga ju phege thone lapa shepa le de khogo raine ya inchina na so todang roj dwara an tharing ki ni dung digyu ne nga ju di 6 dige khatyu nam gyu ne phege takta ji khandi che thu re ra lenge so le di sebu so gi rewa chi gi ngarang gi thapshe chera chi gi ra an lenge so kisi dishi gi phege di takta khaju chi go yo khande chi ni chi go yo le ji khende yo na ni dung mu thine siro na dingyo na kisi lenge so nga ju channel do thema thangbo phege do chhedu na dashtile nga ju channel to 페어딩에 가서 시기에 예명나 치는 게좀 시기에 가서 딘다치나 년동 니균에 베게 돈이 인지 장하기 답시 치기요래 랭게스서 베게 신기여보다 베게 돈이 인지 장되는 인식 안지 채널 돌아 subscribe 시러나 안 키싱 안지 subscriber 닝바 통만니 페이지오 야나 기만니 안지 채널 기 총미 찾아이나 당로라 게르드 페어딩에 가서 시기에 라소 아니 타 년동 고수기 라소 링게 땅은조 라파 쉐바기 칙시난기 당보 세기 비주치당지 도군더와 SAY say 라두치당은조 망치오지 카드 비주치일나 neutral feel 라두 초와당 뇽이 버도지래 아니 say 비주치래 티능은조 reported speech 나라 비주치르와 reported speech 라두 참볼라 미치기 깨자 랍토 지만 지신징은조 라파레지나 kogi ngala kirangi nyendung ya bodu lapsung le dingi gi dusra injinang le ina ngajo double inverted comma nang khari lukyo di changma ngajo se le di phiju chi ra mangcho ta ngajo se gi past tense di khari re set set ra ed ya be mar ra said set le de ra ta ngi de phiju khashi chi shwindra thangbo di le la shu kogi good morning la so le ina he said comma double inverted comma nang khari re good morning he said good morning. She said the dinner was delicious. You said you were tired. Tidu nganzo khare michigi kecha chirangi dil lap swale roji yorra yana mitigi dil lap sungle reported speech na khatune nganzo khare tigore sale ni tigore di segi tidang lel hashu tudang lel hashu di dus chagiyore laso linge nipa telanga zo tel gi phiju chidang sigenderwa tel le du chidang nganzo lapale di chagorwa ta tel le du sambola yinchi goyo gyoji khare goyorlena object koyorderwa object lede samanganzo chayul chagorwa tanganzo yon langi gi nyendong jingnang la subject verb agreement joba nyungta la thia la khari goyor la nyendong ji soyorwa di khisilingi so siye chumena nyendong di jela siro chingi I card la shago description la yang shagorwa ani ta object lede nganzo chayul tel le ni phiju chidu sambola share lapa le de phiju chidu phaju lapsa chi goyo yodo say na thangi nganzo keje di report kaptu ko gi lapso la gyo chi dwara phaju mi chi la share ba project chagmin do ta tel le de sambola nganzo lapsa chi goyo re phaju la chayul chi goyo da person mi ne re su le keje shi ne share sa chi goyo yodo ani di khande chagor lena information ne chu chikti yo yang ne chu sawa do chikti gi yo do thidi nganzo tel phiju chi gi yo ra penesa ta tel gi past tense la kharre told told tangi penesa shawre joba do jik shubare jina why didn't you tell me the party was cancelled ra kirangi nganzo gi thukdo di cancel chare mewa chare lene khare chin la me la de sumbola shenge chikdang shesa chikni ga dwara Teningi gi dusla warajina I told you to call me told le du tel ge techik le thiyorwa ni gi khirang lapsa de sure phajula labgi dwara I told you to call me ni gi khirang langa la khabar dang sho lapswa le chirwa tiding anjo tel phiju chire laso lingeta tining anjo talk ta gandarwa talk talk lana kecha shewa le derwa talk tang speak ni ga khandiyor lana lengmul chiwa conversation chiwa do chikla khogor derwa ina yang khebar chinji chior dilinge so gi chik ale dusre do ache khensana pele lo chherwa talk di mang chho jinga jo khandi phiju chir lana informal way la
la du sambula chi nganzo friendly ingyo susugi nangmi pimpin che ingyo ra shungde maimba tingyo chik da dewa megyo informal ina nganzo talk piju chirra pena ni talk ki past tense la talked 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 right tangi gi dusla origina talking to your friends about your problem can solve half of your problem ra shirangi ropanyam dol susugi problem ke ja she origina digi khare chire problem chega sangma solve chegre problem chega sangma kangi chega sangma mewa chegre le ra ani oti nganzo talk lani piju chira ta speaking to your friend lana manzugi tisik the speak lani this thought yodo piju chinye yorwa norre lengmetraine talk the it's more appropriate right the tisik manga takta yodo jorda ta tindela dungi gi piju shimba jishuwarajina I talked with my sister about her puppy nyegi morang ngarangi ajanyam dula morangi kituki korle keja shi ra I spoke with lana tisik ajala tisik ya thoa shadow da chik indido chik lej to tidung anjo spoke le de ne thanda talk lana dig dir ra la so ding anjo talk ki phiju chidan che la so lingeta thama dina anjo speak ki phiju chidan sigi indarwa speak le de yang anjo keja share conversation lingmul che chik la khogor derwa ine yang speak mang che ching anjo chik thoa chik la susu le thoa chik yorwa la du sambula jingyong chik yang na shungde yimba chopa chik le do yorwa tidu keja shigi na manager principal suine tindela keja shigi na anjo speak le ni phiju chig derwa ne speak ki past tense la spoke 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 len phiju chir terwa tangi gi dusla regina you should speak with your boss right you should speak with your boss le desambula cherangi daya boss chir ra tinyam de kirang keja she gore le speak you should talk with your boss lena keja be casual conversation rojek le khu dwara thiding anjo speak len phiju chigo yoria ani ni patelang anjo have you spoken to your boss spoken le ding anjo kharre past participle ra thiding anjo have you leni gapsana perfect chagor ra have you spoken with your boss chirangi boss nim de keja she chain be le jorwa ke chaswa ta jamang anjo chi khandela chorla na the manager spoke with his client the manager talked with his client na this chick korani kimala inchik spoke le distance goyo jo this chick tharing sas goyo jo do jor tarwa tewadi and talk le na nganzu pe nam gyu do chadi this chick tigyo mar tarwa thidung nganzu spoke shower jina koni gi nganzu khandi shugo re respect la ore dinzu sangma takta de jo distance de takta shayo jo do tinde chick ti indu nganzu spoke le ni phiji chigo yore la solinge tang anzu jopo chini se tang tell ni gi kimala khebar kharidu speak tang talk ni gi kimala khebar kharidu chik sigi indarwa thambong anzu se tang tell ni gi kimala khebar inda se tang tell ni gi kimala khebar tunge zo khariyo na to2 khatu ni ya se le na to phiji chi shogor darwa tell ni na anzu object chayuli yedi sambu injik tu phiju chigoya yomarwa dingyon la nganzu gi so la du sambola reported speech na la se phiju chigire ti digi yortarwa se le injik khatu ne yang tu goyo do do yomare ne yang khu khebar da du duschne yang chigyo re le di ra penasha shawarajina she said to study English every day said chaji gi jablo la tu len le swara megi inji nima takpa changsho lapsus tadini talk phiju china nganzo object chayul yorerwa she told her to study English every day megi mola inji nima takpa changsho lapsus told chaji gi jala her chayul le swara dus chini khebar che tanganzo speak tang talk ni gi khebar de khande ta thurelena speak the mang chawanga jo khari yorlena keri keja language keja shidung anjo speak phiju chir darwa penashina I speak Tibetan I speak Hindi I speak English talk ina ngajo yang in japo yodo chir darwa we talked in Tibetan in the meeting nganju chongdina la phege keja shin le jora phege gabi we talked in English in the meeting nganju meeting chongdina la injige keja shin injige gabi le de kebar dus chingchagi yore la solinge tangazo dijela tela nigi jongsen khashi chishagi indarwa lenge chonganzo nyamdo chegi thapshi chigi indarwa thangbodila my friend dash me my cooking was bad ra la disu mukhala gore nigi rokpa gi rangal lapsus nigi khala sudan di tukja tu yabu mindulani la di lapso lani object to ngala labra object chayul nga yuna anjogi khare phiju chigire
tell ra ta thanda ngan zo khare pheju chigo yore dikeja di shesa do was lani dwara songza ngan zo told pheju chigo yore ra my friend told me my cooking was bad la so lingi nibo di dichik sirochi she dash I have to work tomorrow Mögi love songs nga sangi lega chigo re le di mögi kaptu lapyo do jik chag dwara keja di khari chig do kiral sangi lega chigo re len lagyo di keja di kaptu report chig do keja di kaptu ke shagyo do jik an lega dwara tidu nganzo khatu ine reported speech ina nganzo khari lago yore say and di keja di love charwa songza nganzo khari phechu chigo yore said she said I have to work tomorrow laso lenge sumba di jik sirochi he really needs to dash with his manager ra Kurangi manager nimdo inchik keja shego du le di manager le di nganzo chik shungde imbado da chokpa chik da dewa idi tis thoa chadi nganzo khari pheju chigo yore de la yes ra speak he really needs to speak with his manager yes la so lenge ta thama di nganzo di inderwa do you dash to Tenzin every day do you ani dila shepale dila khari ligre manzo Tenzin na di ta susugi ropa imbado chik susugi tha new yo ado chik khodu dwara an khonyam do takpa keje shigi yue munyam do takpa keje shigi yue lani ledi sambung anzo susugi nyendam informally na anzo talk lan pheju chira do you talk to Tenzin every day ding anzo gi dus chin chong den chawai la so linge ani tharingi lob chen da dewi nyi dung dirang sami thalinge so kisi dibo the six show ina linge so la kadin che show che dungi gi dela blooper ka she chik da gi ndarang anzo nyi dung di so ring la khandi chop to chung so le nyi sum chi da gi linge so di yang sine tuk tu chung gi rewa chi gi ye ani linge so kisi nganzo channel do la thema thangbo phejo yang na subscribe chi gyu ina injik subscribe chi ro na shwe ro ma phingen la ngala kau shu chung sare ani din chi na thu ra ji na la so ani kisi hinge so Instagram page chigi yuna ngi Instagram gi thola yang chi nyin thung dang par ra gyu ni phege thoni inji jangai gi thapsi logic chedi gi yu ngi handle Instagram handle de la shago hinge so ngi profile check check ji chiro na shwe ra ani follow nang de chungna follow nang ro na Instagram thola yang la so ani hinge so chema nyin thu chna ker ti je gi rewa chigi yu kamsa tharing ki nyin thu siga phebe de ngi thamol ka sushi gi yu What did you say? Gila, I didn't tell you that. okay Gila, you are speaking quietly. all right Okay, let's talk it. about it Okay, let's.